US Vice President JD Vance chuan India atlo. US Vice President chuan nilicham turin India aron tloa Prime Minister Narendra Modi in lo hmuakin India ram atlo chante an soiho. US President Donald Trump in a ramdang mitene na in sumdon ton na rahman na sang te zinga India ram tampo hian rahman na chatak ane thu soin rampanite in dor ton dan turte an soidun. Vice President JD Vance hi anupui Second Lady Usha Vance le anfa tenen India ram hi run tloin kan thu don dana chuan tuna hian an chungkwa in Jaipur an tlo kwa meka. US Vice President Ronjin Chan chu India le US ram te inkara sumdon ton na siam rem le thopui an du wang ania an thu soiduna chuan US in India ram thlai thar chhuat te chu olsam taka ala lu theidan tur le olsam zoka in sumdon ton pui adua India ram a o in Prime Minister chuan India ram chu economy a mai ni lo ram pui tling chho ve mek ani awangin an ram ta na hlok na ve tur adu thu alo soibok ani. Kovel puma bungra in ton na company lar DHL chuan US dollar bungra zariat man ai nia mangchi chu lak lu to ri lo tur thu apuang he tu puan chung changa hian DHL te chuan American trade rules ne policy thar awangin bungra dollar zariat ai niam lam chi shim chu athon chwa thei to lo tur thu apuang ani. Hei hi Trump administration te chuan Asia continent lamami bungra aruka drugstore rugna atana anlo man thin wang ani thu soin bungra man tlom laklu atana olsam takla ze ruk thin ani antia hei hi achan bera chuan America dan hnuaya dollar zariat ai tlem bungra laklu a chuan checking amo inspection amo no duty mo phurna engma atel lo awangin olsam takin dan phal lo thin laklu nan anlo mang thin ani ate he adan hi man to lo tur ani awangin hetang lam bunra thon chwa emo laklui DHL te chuan an top san ve don thu an puanga bungradang thon chung changa hun engamo chen chu delivery atlai de me tur thu an soibok soituan khan DHL te hi khopvela bungra semdar le thon chwa company shat loan le lar tak ania abungra boy pui chu chuan 1.7 billion thlatin thon chwa le laklu na athok mek ani. Senior Palestinian official chuan BBC News le khom tu te hnena Qatar le Egypt ram te chuan indona ti top turin ma an la pui don ati until Rahman te zinga chuan kumnga emo kumsari thleng inka hai puang ani anga Israel po in Palestinian mitang te chu Israel man tenen an in thlen pui bokang hei hi indona ti top nan apoimo don hle a Israel sipai te po in Gaza chu an chwa san ve to ang he malak ne hi soipui turin Cairo a Hamas team te chu thon chwa an ni to a thamasa po khan in rem na soi ho ni in ram le ram anin pu chiat ton awangin engra ma achwa lo tuna until tumpo hian ra tha achwa the angem ti shat acha kom to hle a amai ro chu Israel ina apompui le pompui lo shat alani lo ani. Hamas ram chuan heram honna soipui tur hian aram shwai tu te Mohammed Darwish le Khalil al-Hayat te chu Cairo a thon chwa an tum thu an soya Hamas ram hian Israel in karuk chung in ka hai rem ati dona an ral thwamte da thapot tura ati na chu alo nar sak to a Israel Prime Minister Netanyahu chuan he indona hi ti top thwai adu chungin Israel mi le sa te an man te chu indo top ma nge ya him taka shwai le phot adu thu asoya Palestinian lamte ero chuan an mi shen te chu an chwa ma a Israel chuan in remna apuam masak angai thu an soi ve bok Palestinian official pakhat chuan Gaza han ram shrai tu thar an nei achak to hle a Palestinian thu nei tu te emo pol thar mi pui te na an du taka an thlan po ni se malam huna shrai tu thazok nei an be se to thu asoi ani Nehan yadu ero chuan Palestinian thu nei tu te chu Gaza ram shrai tu ni turan adu lo thu asoya achan po Gaza han Hamas ram hi kumsang ni le pasari atang to khan alo obbe to wang ani a tuna amalak tum hian ngai ven a hlo hle a Hamas ram chuan inrem na siam adu to a ang hle na chungin engthil nge lo thlengzel don ti ero soilok a har hle ani Hamas ram hian Israel hi October ni sare sangni somni pathum khan abe awangin mi sangkhat zani lain nunna anlo chan pha to a mi zani le somnga pakhat lain man le shen be an tok bok
he anram ron be na hi Israel chuan chang le ngalin Palestinian mi puite si nga le sangkhat zani le somli lain anun na anlo chan to boka Palestinian embassy te chuan an staff te chu arish khopui Gaza nai lampan turin atia heng staff te hi indo na kara mi puite lo boy puile anma mo petute anni Palestinian Red Crescent Society PRCS te chuan Israel sipai te ina Gaza na thoktu te mi som pangalai an ka alum chungchanga anin soifia na chu dot ani thu asoi Israel sipai te chuan he thil thleng chungchanga hian indona kara thupek swal professional failure ti in indona kar ani awangin silai muleng in adeng fu mai ani atia hei hian PRCS te chu ati thinrim hle a dot ti in thudik ani lo thu asoi tarap mai report an pek kha until ti swal thup na mai ani thu asoya thil thlen dan dik tak an pholan ngam lo wangin report chu an oilo thu asoi he thil hi march ni somni pathuma Israel sipaiten convoy tlana anka PRCS ambulance le UN motor kha ania kha thil thlenga khanin PRCS mi le sa te mi som pali lai le United Nations na thok pakhat ten annun na an chan ani UN Humanitarian Chief Jonathan Whittle atsuan Israel ramchu he thil thleng a hian investigation thui tak akal bui du lo atia ama vek hian he thil thlenga po hian mo phurtu emo mo phurna la an omlo chuan kan international dan hi ati ne mei ba ka kan khovel hi mun la om taka achwa thei thu asoi bok ani Mizoram lampang chanchin thar kan lo chha vele thunganga he ka chanchin thar lak na hi Department of IMPR Government of Mizoram official site ania government to tiral chungchanga Kolasip District Magistrate na athu chwa ani anwaya tarlang an hian government man to sa tiral chungchanga voin tai khan ko the Sip District Magistrate Purabart si lal mangaya chuan thu chwa asiama tunhaya Polytechnic Building thingdola Burma kuwa kumsom sangni le somni pani chovel atta atanga man to da khom tiral tumna chungchanga Kolasip khopui atangin thuthang belchian do lo lengwak a om ti shat ani a thuzik tlwak she chang lawa social media emo WhatsApp le YouTube te vela thu thedar an om hi apoi hle ani atia kan mi puiten thu chiang an sha theina tura he thu chwa hi siam ani ti asoibok Kolasip District chungchanga le Kolasip khopui chung mun engemaw zata Burma kuwa dry Myanmarese Erika Nat Atan Mansa Kolasip District Court a chungthu a rel to hi da ani a atamber chu Polytechnic Building thingdol ada ani he Polytechnic Building hi Higher and Technical Education Department nuaya omni in tu nuwa hian sakchat le thom that mek ani a khoi tu tur contractor po rathel ani to in country bok ani he Polytechnic Building chung hi apop na sa hle a he awang hian chung ko kuwa da hi achena sa to lutuka amoi na sa hle to bok kuwa ri na hian building himna hi ati der thong hle to bok ti in a soibok ani Hen kuwa man sa le an chungchang rel felto district court in district magistrate kuta tiral tura ada felto te engtianga tiral turnge ni ang ti in district administration le police lam chuan ngun takin an lo ngai to a phumbo emo haral emo pai emo CRPC le kandan thar BNSS a relevant section of CRPC and BNSS district magistrate thune na angin shal emo ngai to in achaber tur a an zongani phumbo may ahanti deuh kha mimal amo sarkar department mun marim chang a omlova tin halral ani chuan sumtan tak sen angai don ba ka environmental issue na sataka om thei dona tin the thanga paidar hia mi thenkhat lo char khoma sum don na atana mantum an omle thei boka hengjong jong ngai to hian kuwa chha le hlui ada na mun ti ro ngai boksi chunga kan tarlan tlo chana ale theitur ne na tiral me hi district magistrate chuan athu nei na angin cha atia tunaya all NGO coordination committee Kolasip le chanchin bumi te nen po thushang shang ngai to a income hona nei ani he huna hian district magistrate malak na hi athupuan tarlan ania district magistrate thunei na angin auction lilam manga tiral anita ani aleitu hian Polytechnic Building a kuwada mekhi phurchhuaka a building atirwa baka thenfai ngai thianfai in felfai takin anna akal puidon ani Kolasip district malak na hian thuzik tlok sechang masalawa ngaidan lo siam mo engamo zatin omti
in alanga hengte hi shatjan du an nei chuan district magistrate Kolosip district ne na emo borsa pisapui Kolosipa emo office hun chunga ron kala thu chiang zo karon zon masaturin kanin nge ne ti karin shatir ani e ti in district magistrate Kolosip district chuan thu achwa ani amai ro chu kuwaching tu te hovina anron choile dana chuan hetianga mansa to anlo lila me hi an pompui ro emema chutianga han lila me ai chuan kuwaching tu te kha pe ka anma ni na anlo the than dan turte emo anma ni ram man masaka han phumbo na mun sarkar na mun ma anei lo ani pon kuwaching tu te chuan an kham tiang phumbo bo na tur te chu mun ma da chu anlo ngai to ve the tho ti in thu an ron chwa hetianga district magistrate na ama thu nei na manga alo lilam sak ringot thi an ngai dana ni vaklo thu an ron puang ve le bok thung ani kha zong kha kan chanchin thar te chonia min lo ngai thlak section awangin kalom hle a kongoi takin kan channel hi alo kal chho zel theinan lo subscribe ula indu zong te emo engemo han social na tur de mo in nei te ni chong comment lama khanin lo chumei don ania ale in ngai thla khuna azirin engpo chani se khati zong khani mei du tok photang u ani phot ule